Sanibonani ngani ukuthi kusawunto ukuthi wakuzwa lobuhle bebhungu namanje besayididi intombi engizocela ukuthi usubscribe kwi-channel ulike bese uyakhomenta ngane zakwethu uNgizwe Mchunu ukhalaza ngesenzo esenziwe umfowabo ngobe ngoba kade ebhekene nesimo esinzima kangaka ehanjelwe ikhehla lakhe. Kodwa-ke naye-ke i-clip awuyizwele wena ebese uyaphawula ukuthi ngabe indlela akhuluma ngayo uNgizwe iyiyo yini, le ndlela umfowabo ngobe enze ngayo ngabe iyiyo yini noma bengafanele nenze kanje. Wena nje uyisiyinga futhi engeke sehlelwe lutho awusiyakubongela. Kodwa umuntu mangabe ehlelwe into emehlele ikakhulukazi enkulu njengale enqawo umjuluko kababa yiwona wangilethe emhlabeni ngoba ukuba wavele wayilalela ngabe kangikho wakhuthala kangalala ubusuku bonke efollow mina. Ngakho-ke ibalulekile indaba yokuthi ukuphila kwethu sikwazisi. Ngihlulwa umcineka ngimfusekisa every day kodwa uyakwazi ukwahlukanisa amasinekhomazi. Ungisendela imessage ende engikhalela engiduduza ngoba singabafowethu bomlando. Umlando wethu uyaphikisana nokuthi singasondelelanani uma kukhona okukhulu okusehlele. Kodwa-ke wena-ke ulungile siyakubongela ngoba ukwehlelwa lutho kuyohlala kuhamba kahle. Ukuganwa ukwenzelwa lutho nje kuyohlala kuhamba kahle nje lapho ehla nebhishi. Into engiyishoyo-ke mina ukuthi umuntu ongidumaze kunabo bonke ukhathide ngobe umfowethu weqiniso futhi sazana naye ebusizweni akukho okungehlela ukhathide ngingasondeli. Ngisho ehangele umama wakhe ubaba wakhe wahambe semncane kwaguga amathayi nami ngithi ngeke ngingasondeli uzoduduzeka kwethu ingane ngisebenza naye futhi ngaphe kwalokho sinomlando ubusizwa bethu obaziwa yimina naye siqhatha ngamaviyo sihola insizwa eNingizimu Afrika sihlabana. Ngakho-ke umuntu onjalo njengoba ngasho ngathi mina ngeke ngingcwatshwe ngekho kungidumazile ungatholi ngisho ucingo oluvela kuye angabi nendaba. Lokho kuconfirm ubuthutha kuye ukuthi uyisithutha ngoba uyakwazi ukuthi utotobe uwumuntu uma kumpintshele kodwa usumenelisile ngamazwi lowo muntu loyo ngoba uyazi ukuthi ukulindele lokho ukuthi ukwenze. Baningi abantu asingaphilanga nabo njengani sibathole ngendlela kodwa bagijime bagamanxa ngayo zonke indlela begadla bezongiduduzela bengikhalisa. Kodwa laba abayinsela yami abangazi ngenazo ezinza zaze zampunga abebengekho. Hawu khathide umfowabo ngobe ngiyadumala kakhulu. Angani ubungane noma ubuthutha noma ukungazilutho lokhu akwenzile ngidumele kakhulu. Ngicela umtshene ukhathide ukuthi ngidumele. Ukudumala kwami futhi ngeke ngimiyeke ngoba umeli isintu lento ayenzayo umeli isintu futhi umlando wakhe unobunsizwa phakathi. Lokho akwenzile akubona ubunsizwa kuwubuthutha futhi le message ngizoyithumela la kuDo umfowabo amabaso okuyena oseduze kwakho ukuthi ke ngempela kubeqe kanjani lokukhuluma ukuthi bangalenzi iqiniso.